kunomehluko phakathi kwe-admission ne-transfer. Ama-admissions enziwa kuma-grade awu-3 kuphela, i-grade R, grade 1, i-grade 3. And other grades kusuke kuyi-transfer ngoba lo mntwana lo usuke enasipho. All right, before ngikudedele Jacinta kusho ukuthi ayikho lento elikhulumayo ngoba kuyasho baba uMahlambi ukuthi abekho abazali abasafikile ngingakayi kuyona. No. I think Mr. Mahlambi ntazambukisha ukuthi abazali laba abebefuna isikole sebebaplaceile, which is something esisivumile ukuthi vele babaplaceile, but babathathe bayobaphosa le eGreyville. Namanje sisacela intervention yaka Department of Education ukuthi akusiza ukuba nohulumeni oglorify ama laws because ngiyakhumbula ngesikhathi sobandlululo nohulumeni obandlululo lokhu ukuthi iapartheid is a law. If you bona ukuthi umthetho is not working for the people of that country, what are you doing about that law? If bayabona bona the department ukuthi ama South Africans ingane zabo are not being admitted ekoleni ngenxa yomthetho, what are they doing about that law? But kusenziwa ke lokho i-constitution laba lokhu beglorify insist ukuthi every child has a right to an education. So what are we saying about the South African child njengamanje le enganaso isikhala esikoleni ade siyibona sihleli nazo izolo zithi ifuna ukubhukuda eBish ngoba zinaso isikhala esikoleni. Ingane ze South Africa zibhukuda eBish, ingane zabo kufika ziseclassini. Kuthini lokho ngekusasa lengane se South Africa? Lokho akuthathi ukuthi umuntu athathe stand sokuthi ngumuntu kahulumeni. Dinga nje ukuthi uzifake nawe ecathulweni zomunye umuntu wase South Africa onganayo imali. Bayasha abazali asinayo imali yokuyisingane eGreyville bazoyithathaphi. Uhulumeni njengamanje into bengiyilindele kubona ukuthi bafike la kule platform but sizokhulumisana nabazali sibone ukuthi singazama uku-arrange transport, singabona ukuthi singazama uku-arrange ukuthi kodwa kunalokho sikutholayo ukuthi bonke umntwana uplacewe kodwa ukwazi ukuthi uthi usolve inkinga ngokuthi ucreate enye inkinga. Uyisolve kanjani inkinga yokuthi abanaso isikole ngokuthi uyobabeka kwesinye isikole abanganayo futhi imali yokuthi baye kusona? Lokho mina kungiphatha kabuhlungu nakho ukuthi mina njengoba nguJacinta today angisebenzi bengimsakazi niyazi ayikho into engiyikweletayo mina ukuthi ngiyoma lapha eEdington ngiyobhikishela ingane ze South Africa ezami ingane sesikoleni njengamanje. Angikwenzi lokho ngoba nakho mhlambe ngibhorekile uma ngikho ezinye izinto engazenza ziningabi izinto engazenza okungiphatha kabi kunakho konke ukuthi mangabe uzama ukuthi abantu bakahulumeni bathathe leyo posture leyo yokuthi nabo phela anifakene ecathulweni zalabantu nabathembisa ukuthi mabenivotela nizowenza umsebenzi abakwenzi lokho. Kunalokho bazama ukwenza ngazi ukuthi thina mhlambe abantu abangaphilile kahle emakhanda unengane ezu500 and something ezabantu bokufika esesikoleni lapha eEdington. If ukwazi ukuba create ispace ubenzela ukuthi kube convenient ukuthi bona bakwazi ukusuka la beze la behlala eSouth Africa ngokunethezeka, uhlulwa yini ukuthi uthathe leyo nto leyo lawo ama resources lawa othi wena akhona wenzele ingane South Africa? Engizophinde futhi ngikugcizelele i-constitution yala eSouth Africa njengoba belokhu bethi ithi wonke umuntu udinga education. Ayikho i-constitution yala eSouth Africa nganayo ama limitation clause. I-limitation clause into bo singakwazi ukuthi siprovide i-education, yebo singakwazi ukuprovide health kodwa depending on ama resources ukuthi akhona. Iyayenza i-constitution isense lapho ithi masinganakho asingakuprovide. So thina indaba silokhu sifuna ukwenza ngazi ukuthi sinakho silokhu siprovide labantu bangaphandle ngoba ngifuna ukuthatha icala la Subramani njengoba sasikhuluma ka health ka Department of Health. uSubramani indoda yala eSouth Africa yayifuna ukungena emshinini ye dialysis izoshona imshini ingasekho yahamba yobopha uhulumeni yathi ngine right empilo ilungelo lami lokuthi ngithole health kubhaliwe vele lokho ku constitution. Kodwa inkantolo yathi Subramani akwazi ukuthi ngasusa wonke umuntu kufakwe wena ngoba ama resources awekho. Asikwazi ukuphoqa uhulumeni ukuthi ukunike le dialysis. Washona kanjalo uSubramani umuntu wala eSouth Africa. So yini ehlula uDepartment waka Education ukuthi uthathe leso stand ukuthi bantu bangaphandle yebo siyazi ukuthi nikhona nibaningi kodwa asisenawo ama resources ukuthi sinike ngoba kufanele si-accommodate ingane zala eSouth Africa. Labantu banama njengoba be-sponsorisho United Nations to abama refugees banama organization abo anikwe izumbulu zemali yileyo United Nations. I-United Nations ayinika uhulumeni imali inika lama organizations abo. Why ama organizations abangathathi leyo mali ekwa-private ayofunda kwa-private school bayilokhu beyisho lento ukuthi yonke ingane kufanele ifunde kubhalwe kephi ukuthi kufanele bayofunda kuma-public school? Ama-public school must be that. They must be public schools. Kufanele kuba ama-public schools ey'ngane zala eSouth Africa. Bona mebefuna ukujabulisa abantu bangaphandle
go ahead bafakeni kuma-private schools bahambe bayokhokhela ama-private schools. Hayi iy'ngane zase-South Africa ihlale emabhishi ingafundi ngoba nina nifuna ukujabulisa abantu bangaphandle. Mase ifundile iy'ngane zangaphandle ngithi sizofuna futhi le misebenzi le engekho futhi le la e-South Africa kuzogcina sekusebenza kuzogcina sekusebenza bona lezi ezethe ihleli lapha e-point end ezidlekeni sama-drugs zilokhu idlula abantu bedayisa ama-drugs igcine seyingena kuma-drugs bese nijika namhlanje nithi sinamaphara ngazi ukuthi amaphara izinto ezivele savuka ekuseni sekhona kanti siyabona ukuthi kukhona i-system la edesignela ukuthi lapha e-point kukhiqizwa ama-drugs. Ngakulibona iNigeria ngisho elilodwa lidla ama-drugs kodwa nabo bayadayisa. Kodwa eSouth Africa fanele senze ngathi asikuboni konke lokho. Iyabheda le mpilo esiyiphilisa iy'ngane zethu sikuvumile nikwenze kuthina saze saba badala sibone nisicindezela ihlobo lusho lokusicindezela. Ngeke sivume ngey'ngane zethu ngeke sivume. Injalo kanjalo ukuze niyafaka ukushisa kanjena-ke e-studio kufumbele nganani zoyindabeni mhlawumbe ngimnike ubaba uMahlamba mawuthi khona athi fisa ukuphefumula kulokho bese siyakwazi ukuthi siye kumhlo ngoba kodwa-ke bekathink bekuphefumula angizwanga i-question kokalokhoza khona ukubambile baba uMahlamba ucabanga ukuthi kuyi-question okudinga wena njengomnyango noma ukhavati udadethu akushoyo okudinga amaphoyisa ukuthi adile nabo sonke esivumelana nabo ukuthi makhona okurong amaphoyisa adile nawo kodwa uma sikhuluma ngebantwana abawu-66 esinikwe yona 44 yalabantwana laba babe ama-victims ama-floods abebe ney'kolo zabo suka ngo-2022 befunda kubo abo-grade laba befunda kubo abo-grade laba besuka komlanzi besuka komashu besuka kuzo zonke iy'ndawo besuka kuzona beyishwile iy'kolo ezisemaduze nabo baya ku-of choice. Okay. Yes, ukuthi manje ngiyakuzwa ngazi ukuthi ngathi uthola ispeech nje sezinto enizozenza se-manifesto. Yento efuna ukuyi-check ukuthi so njengamanje akukho enye into engenzeka yokuthi lapha kubeke kwama-park homes njalo njalo ne-Eddington. Okay. Njalo Khoza FM ngivumele ngibambe la it's 8:34 sibhekela kanjani kumhlo ukuthi asinikeze indaba zezemidlalo sobuye sikuboneke ukuzwa ukuthi umnyango wezemfundo ikuphi okunye anakho njengalokho eney'nhlelo zokuthatha abantwana base la basakhona kokunye obesibheka kakhulu udaba oluthinta i-Eddington ukuthi kusekhona indlela yokuthi singaphinde kuvuleke ezinye zezikhala nithuba kumnikelo legcineni bekuyithuba lokuthi makukhona afuna ukuphendula kokushiwo uJacinta acabanga ukuthi umbuzo odinga impendulo ibe khona kodwa kunalokho bengi-explainela okungekhona sikubuzile umhlo usekhona usephindaba ngilelayo ngenza ukuthi acela umaqala ungena kuleli khasi lethu wenza ubulungisa ucofa subscribe button kule channel yethu ayiwenanza bethu-ke lana-ke kunezinsolo ezithi-ke abaphathi bokhozi FM kungenzeka ukuthi-ke yikho lokhu-ke okwadala ukuthi kugcineke sekube nokuxoshwa kuka-DJ Sigxemeza ngenxa yokuthi ohlelweni waba noJacinta nayo-ke esikhumbulayo ukuthi waxoshwa kwiVuma FM ngenxa yokuthi ubesapotha le ndaba yeke yokuxoshwa kwabantu bokufika abangenawo-ke amaphepha mvume ukuba kwelase-South Africa. Sikhumbula ukuthi nganza kwethu-ke before umuntu afike kwi-radio station ngicathi-ke hlampe umphathi wey'nhlelo ngicathi nabaphathi baya-informwa ukuthi sizobe sinosibanibani. Sikhumbule futhi ukuthi umsakazo uyasho ukuthi uyaziqhelelanisa naloku okuzokhulunywa iloyo muntu abasuke bemmemile ngaleso sikhathi. But nami angikho clear or nathi siwumgosi sihlangane nezase-South Africa asikho clear kahle hle akusicacela ukuthi lokhu sekungaze kube yinto engenza ukuthi uDJ Sigxemeza, uSiphongo, uLucky Nkosi, uAyanda Msweli, uZille Dladla bagcine-ke sebengabanye abaqoshwayo emsakazweni uKhozi FM but kushuthi kukhona okunye okungaphezulu kwaloko okwaziwa abaphathi bomsakazo. So ngicabanga ukuthi akuyona into esingabambelela kakhulu kuyona le. Sicathi-ke hlampe-ke ngokuhamba kwesikhathi kuzohambe kuvela ukuthi kahle kahle kwenzekeni kodwa mina-ke engiye ngikufise kakhulu ukuthi-ke nabo abasakazi mabaphumele bala bayicacise indaba ukuthi kahle kahle iy'nsongo noma izinsolo into abacabanga ukuthi kube yiyona
yile. Mina-ke nawe ngenza ukuthi bengathanda sihlangane kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button. Danko.